Leo nataka nizungumze sababu 4 zilizosababisha Daudi kukaa nyumbani mwa Bwana. Uno munsi ndavuga impamvu zine zatumye Dawidi aba mu ngoro kwa data. Kwa muda mchache sana. Mu mwanya muto cyane. Daudi anasema, Dawidi aravuga, jambo moja ninalolitaka mie, ico nipfuza jewe, ni kukaa nyumbani mwa Bwana. Nuko noba mu ngoro kwa data. Kwa nini Daudi aseme ni kukaa nyumbani mwa Bwana? Ariko Dawidi navuga ngo ni kuba mu ngoro kwa data. Kwa nini asingelisema jambo moja ninalolitaka mie? Kubera iki yavuze ngo ico nipfuza? Ni kukaa ofisini, ni kugira ngo nicare mu biro, kuwa na kiti kizuri, ingira intebe nziza, nizunguke, nzunguruke, niwaangalie watu, ndaba abantu. Lakini anasema jambo moja, ariko yavuze ngo ikintu kimwe ninalolitaka, ikintu kimwe nipfuza, niwe nyumbani mwa Bwana. ni kugira ngo mbe mu ngoro kwa data. Unakaa nyumbani mwa nani? Baza mugenzi ati uba mu ngoro kwa nde? Wewe unakaa nyumbani mwa nani? Mubaza uba mu nzu kwa nde? Amesema anakaa nyumbani mwa nani? Yavuze ko aba mu ngoro kwa nde. Hallelujah. Amen. Kuna faida kubwa kukaa katika nyumba ya Bwana. Hariho inyungu nyinshi kuba mu ngoro kwa data. Kuna furaha kubwa kukaa nyumbani mwa Bwana. Hariho umunezero mwinshi kuba mu ngoro kwa data. Unaweza ukafurahi. Ushobora kunezerwa. Furaha ya kitambo tu. Ushobora kunezerwa umunezero w'akanya gato. Leo ulimwengu wote umechafuka. Uno munsi si yose imeze nabi. Mafuta yamepanda bei. Petrol cyangwa essence yaduze igiciro. Wenye magari wanayapaki. Abantu bafite imiduga bayiparikinze. Nataka nikwambie kitu. Nagomba kubwira ikintu. Bado vita vya 3 vya dunia havijafika. Intambara ya 3 y'isi ntirashika. Maana kuna watu wanasema kwamba kubera ko hari abantu bavuga vita vya Urusi na Ukraine, ati intambara yo mu Burusiya no muri Ukraine, vita vya 3 vya dunia bizinjiza intambara ya 3 y'isi. Bado oya ntiharashika. Kuna alama itakaonyesha vita vya 3 vya dunia. Hari kimenyetso kizerekana intambara ya 3. Hallelujah. Amen. Siri kubwa ninayokupa leo, ibanga ngoma ndaguhe, usisumbuke na Urusi, nukutohangaika n'Uburusiya, Ukraine, wewe sumbuka na kukaa nyumbani mwa Bwana. wewe hangaika na kurondera kuba mu nzu kwa data. Aliyenielewa aseme amina. Umuntu nawe anavuga amina. Kaa nyumbani mwa Bwana. Bachane mu nzu kwa data. Kama ukikaa nyumbani mwa Bwana, naho oba mu nzu kwa data, hata kama vita vitainuka, bado utakuwa sehemu salama. Uzoba uri amahoro. Umekaa nje ya nyumba ya Bwana. Uzoba uri amahoro mu nzu kwa data. Hallelujah. Amen. Mwandishi wa kitabu cha Zaburi anasema, uwanditse Zaburi aravuga, Zaburi 27:1 mpaka 4. Zaburi 27 umurongo wa mbere n'uwa 4. Neno Daudi anazungumza. Ana majambo Daudi yavuze. Kwenye mstari wake wa 4 Daudi anasema hivi. Umurongo wa 4 aravuga ati, jambo moja ninalolitaka mimi, ikintu nipfuza, ni kukaa nyumbani mwa Bwana. Nuko noba mu nzu kwa data. Na kutafakari nikiwa hekaluni. Kandi no kwiyumvira kubyo mu nzu kwa data ndimbura amajambo y'Imana. Hallelujah. Amen. Zaburi ya 120. Zaburi ya 120. Ukienda pale utapata habari. Daudi anasema mstari wa 1. Haraho Daudi yavuze umurongo wa mbere. Nalifurahia tu pale waliponiambia niwe nyumbani mwa Bwana. Igihe nanezererwa n'igihe bambwiye ngo nje mu ngoro kwa data. Daudi aseme awe nyumbani mwa Bwana. Kubera iki Daudi avuga ngo kugira ngo abe mu ngoro kwa data? Sababu iliyosababisha impamvu ya mbere yabitumye Daudi aseme akae nyumbani mwa Bwana, kugira ngo abe mu ngoro kwa data, alitaka kupata muda wa kutosha wa kuomba Mungu. Yagomba kugira ngo aronke umwanya uhagije wo gusenga Imana. Unanielewa vizuri? Uranaona neza? Nimekuacha au bado tuko pamoja? Turi kumwe cyane. Tuko pamoja? Turi kumwe. Sababu ya kwanza, impamvu imwe ya mbere, apate muda wa kutosha wa kuomba Mungu. Ni kugira ngo agire umwanya uhagije wo gusenga. Leo kanisa hatutaki kuomba. Uno munsi shengero ndushaka gusenga. Na tumebebwa na vitu vya ajabu. Kandi dutwagwa n'ibintu bitandukanye. Mtu anachukua muda mrefu kukaa tu kwenye internet. Umuntu afata umwanya muremure wo kuba kuri internet. Hivi mtu anaweza akaniambia maana ya internet? Hari umuntu yombwira icyo bisobanura internet mu Giswahili. Internet mu Giswahili, internet. Lile neno la kwanza tukisema inter, lijya jambo rya mbere rivuga ngo inter, entre. Hapa naongea na Uingereza. Humu mna Uingereza 3-in-1. Ndazi ko muzi Cyongereza nga muri 3-in-1. Hallelujah. Ukisema inter, iyo uvuze ngo inter, unasema maana yake nini? ubuvuze entre. Sawa, umeingia, si sawa? Urinjiye. Ile net ni nini? Ijya net ni iki? Supernet. Umuseketera. Uko sawa, wavu. Numuseketera. Sasa inakwambia hivi, bikubwira gutya, maana ya internet, icyo bisobanura internet, ingia ndani, ati injiri ndani, alafu unaswe, hama ufatwe. Mambo ya kiroho huwezi kufanya tena. Ibintu by'imwemo ntibiguhe umwanya. Kuangalia Facebook,
wewe ni kureba Facebook, ni kuingia YouTube, wewe ni kuingia muri YouTube, ni kufanya mambo mbalimbali. Mugakora ibintu Muda wa bitandukanye. maombi hauna. Na masengesho ugira. Hii 3-in-1 haiwezi kwenda mahali Ino popote. 3-in-1 ni ahantu Kama yote. mtakuwa na muda wa kuomba Ni Mungu, ngombwa ko ugira hata umwanya wo michezo. gusenga. Daudi anasema jambo moja Daudi ninalolitaka jambo rimwe ni kuwa nifuza. nyumbani mwa Nuko naba Bwana mu ili ngoro kwa apate muda wa data. kuomba. Nuko wosenga. Acha story, Reka amakuru. acha mambo yasiyofaa. Reka ibintu Kaa nyumbani bidakwiriye. mwa Bwana uombe. Tura ube mu nzu kwa data. Wathesalonike wa kwanza Abitesalonike ba mbere. sura yake ya 5 Igice cyabo cya mstari gatanu. wa 17. Umurongo wa 17. Inasema ombeni bila kukoma. Biravuga ngo nimusenga ubudahumeka. Haleluya. Amen. Upate ufunuo, Ronka ihishurirwa. usipate ufunuo, Cyangwa nuronka ihishurirwa. wewe omba. Wowe senga. Uwe na muda. Ugira umwanya. Achana na watu wengine. Rekana n'abandi bantu. Uwe na muda wako wa kujiombea. Kugira ngo ubone umwanya Uwe wo na muda wako kwisengera. wa kutafuta Mungu. Ugira umwanya wo kurondera Imana. Na nyinyi wadada, Kandi namwe bashiki bacu. wanaume wazuri. Abahungu beza. Esther nielewe vizuri, wanaume wazuri wanatoka hapa. Unahure neza. Abahungu beza bava ku mavi. Wanaume wazuri wanapatikanaga kwenye magoti. Abagabo beza bava ku mavi. Sio kwa sababu anakuja na suruali tu. Ngo suko abazanye Wengi ipantaro. wavulana suruali wanazovaa nyingi wanaazima tu. Abahungu besha amapantaro bambara nayo batira. Hallelujah! Amen. Nataka nizungumze jioni ya leo. Ngomba mvugane nabo Nataka kuna nizungumze mugoroba. na binti Ngomba anayejua mvugane na kuomba. bakobwa, umukobwa azi Anapata gusenga. muda kwenye magoti. Aronka umugabo ku mavi. Hallelujah! Amen. Na hata ukitembea naye Na nubwo mwojana uliyempata kwenye maombi, wamuronse mu masengesho wewe ufungi kama tela. kandi we ntagufunga hate. Kuna watu hapa watembeaga hata na wake zao. Hari abantu ngabatagendana n'abagore babo. Mama Antoinette utanikuta. Ati uransanga mu nzira mama Temeke. Sasa hii nini? Kubera iki? Shika kwenye mkono. Ati mufata ukuboko. Twende. Hamugende. Shida ni nini? Hamugende. Ni wanawake wa kwenye Facebook. Hallelujah. Hallelujah. Wanaume wa kwenye Facebook. Na Hallelujah. abagabo barose muri Facebook, n'abagabo muri Facebook. Ili ujipatie Baba wako. ngoro y'Imana Tikisa kugira mwenzako, murongo nitikisia wawe. tu mwenzako. Tikisa mwenzako cha Ikaza pamoja. mugenzi wawe. Alafu punga unipe nguvu ya kunena maneno matakatifu. Duzu ukuboko hejuru. Hallelujah. Amen. Hiyo ndio sababu ya Daudi, nataka nikae nyumbani mwa Iyo Bwana. niyo mpamvu ya Dawidi kugira ngo Apate abe mu ngoro muda kwa wa Data. kuomba Kugira ngo Mungu. aronke umwanya wo gusenga Imana. Sio muda wa maneno. Ntabwo ari umwanya Muda wa w'amajambo. kuomba. Ni umwanya wo gusenga. Leo wadada kinachowaua. Uno munsi abakobwa ikibishe. Na si unajua style zenu. Nuzi ingene mwifata. Niwafundishe style zenu. Ndabigisha ingene mwitwara. Unaona uchinga huu? Urabona yuko ari ubujuju. Mpaka dada alikuwa naimba na sauti kama ya Esther imeisha. Nuwari afise ijwi rigahera. Imeisha. Rigahera. Amekalia kukimbia nyuma ya wanaume tu. Kubera ariko yiruka inyuma y'abahungu. Wanaume akimbiwi nyuma. Umuhungu ntiruka inyuma. Wanaume yuko kwenye magoti yako. Umuhungu ari ku mavi yawe. Mbingu itafanya. Wewe gusenga mu ijuru Aliyenielewa angesema amina. Amen. Jambo la pili. Cha kabiri. Daudi anasema, Dawidi aravuga jambo moja ninalolitaka ati ico nipfuza ni kukaa tu nyumbani. nuko noba mu Jambo la nzu pili. y'Imana. Icya kabiri, Daudi apate muda wa kulisoma neno la Mungu. Dawidi agire umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Apate muda wa kugeuza maandiko. Dawidi kugira ngo arimbure ku byanditswe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Leo angalia wadada. Uno munsi raba abakobwa. Haya. Nafanya kitu hapa. Mchungaji uniruhusu nifanye hiki baba. Ngomba nkore ikintu ngaha. Wale wenye Biblia wainue. Abafite Biblia ni baziduze. Biblia muinue juu. Abafite Biblia ni muziduze. Muniangalizie wenye Biblia. Ni mundabire abafite Biblia. Sawa. Okay. Tushushe Biblia. Tumanure Biblia. Wenye simu. Abafite amatelefone. Wenye simu muinue simu. Abafite amatelefone muyaduze. Sasa mnataka msifiche simu, inue simu tu. None mugomba muyanyegeze amatelefone yanyu ni muduze amatelefone. Hallelujah. Amen. Kati ya Biblia na simu. Hagati ya Biblia ni telefone. Vingi ni vyo wapi? Ni byahe byinshi. Simu. Telefone nizo nyinshi. Kwa nini? Kubera iki? Alafu huko kwenye simu hama matelefone wafalme wa kuzimu, abami bikuzimu, Shetani na malaika zake, Satani na malaika biwe wametengeneza mtandao. Bakoze uruganda, wakaingiza kwenye Google. bacha binjiza muri Google. Ule mtandao ni nini?
Rujya ruganda niki? Unaweza kuingia ukapata Biblia kwenye simu. Urashobora kuronka Biblia mu telefone yangu. Unajua kwa nini? Urazi impamvu? Kuna mtu anaweza kuniambia kwa nini unazipata Biblia? Hari umuntu yombwira impamvu uronka Biblia? Kuna mtu anaweza kanisaidia hapo? Hari umuntu yomfasha hano? Amjui. Ntabyo muzi. Wameweka Biblia kwenye simu kwa sababu hii. Bashize Biblia mu telefone kubwiza impamvu. Wale wanaozalisha Biblia hizi, abaje abantu bakora aya mabiblia wasiendelee kuzalisha kugira ngo nibazibandanye bazigwiza. Wakikosa kuzalisha, hama nibabura kugwiza Biblia, viwanda vitafungwa. Izo nganda zizugagwa. Viwanda vikishafungwa, izo nganda zikora Biblia zizugagwa. Wataondoa Biblia kwenye Google. Hama bazoca bakura Biblia muri Google. Litatimia neno lililonenwa na nabii. Kandi bizoshika y'amajambo mvugishwa Imana yavuga. Kwamba tutalitafuta neno ahantu hazovuga ngo muzorondera ijambo. Hatutoliona tena. Muzorondera ijambo muri bure. Kubera neno la Mungu ijambo ry'Imana ndilo linamfanya shetani. Ijambo ry'Imana niryo rituma satani akuokope wewe. Satani agutinya. Hallelujah. Amen. Sasa Daudi anasema hivi. Kubera biravuga iti. Ninalolitaka mimi. Ico nishakira. Nikukaa nyumbani mwa Bwana. Nuko no ba mu ngoro kwa data. Niwe muda wa kulisoma neno. Kugira ngo ngire umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Iyo ni Wakolosai 3:16. Abona Abakolosai 3:16. Inasema kila andiko lenye aravuga ngo icyanditswe cyose lafaa kwa mafundisho, cyahumetswe n'Imana na kuonya watu. Kikwiriye kugira ngo cigishe kandi gihanure. Mutafundishana kwa Zaburi. Rero murigishana amazaburi. Hilo neno. Niryo jambo. Ndani ya neno la Mungu. Mu ijambo ry'Imana. Kuna maisha. Mu ijambo ry'Imana harimo ubuzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini shetani anachokifanya kwetu, Satani chakora ni kuondoa muda wa kusoma neno. Ni gukuraho umwanya wo gusoma ijambo. Tutakaa tu kwenye mambo ya ajabu ajabu. Turabaho gusa mu bintu bitangaje. Kwani utamtisha nini? Jewe nkanga jewe. Umemwona Messi? Eti wabonye Messi? Ronaldo? Wabonye Ronaldo? Sasa huko kwetu Tanzania, hari wacu muri Tanzania, kuna Simba na Yanga. Hariho Simba na Yanga. Ngoja niwazungumzie mchezaji mmoja hapa kwa Burundi. Reka mvuge umukinyi wa hano iwanyu i Burundi. Hivi kuna mtu anafahamu ule mchezaji hapa Burundi anaowika Tanzania sana? Hari umuntu azi umukinyi wa hano i Burundi azwi muri Tanzania. Yitwa nde? Saido. Bibazoki za Saido. Bibazoki za Saido. Ya mugabo we. Ule mume ule. Unamumoja Saido. Unamuona Saido. Abachenga menshi. Anacheza mpira sana. Muda wote arabachenga. Muda wote anapiga korosi. Hauna muda wa kusoma neno. Na mwanya ufise gusoma ijambo. Na shetani anakupa mambo ya mipira sana. Hama na satani akaguha imyanya y'inkino. Kutowe kwenye neno la Mungu. Kugira ngo gukure ijambo ry'Imana. Unapina neno juu ya maisha yako. Chukua Biblia yako, soma neno ili uweze kutufanikishia maisha yako. Kugira ngo ubane ubuzima bwawe. Unapina sema juu ya maisha yako. Soma neno la Mungu uponye maisha yako. Soma neno la Mungu uponye familia yako. Soma neno la Mungu uponye kanisa la Trinidad. Soma neno la Mungu uponye Burundi. Hallelujah. Jambo la tatu, icyagatatu lililosababisha Daudi kuwa nyumbani mwa Bwana, icyagatatu gituma Dawidi aba mu ngoro kwa data, apate muda wa kusifu Mungu na kumwabudu, ni kugira ngo aronke umwanya wo guhimbaza no gutazira Imana. Niseme simvuge, apate muda wa kusifu, aronke umwanya wo gutazira. Mwami urimana, yo mana tusengira komeye, iyo mana itabura kuseruka, iyo mana yuva amasengesho, iyo mana tusengira komeye, icyubahiro ni cyande, cyubahiro ni cy'Imana, cyubahiro ni cyande, cyubahiro ni cy'Imana, cyubahiro ni cy'Imana. Iyo ndio sababu ya Daudi. Iyo niyo mpamvu ya Dawidi. Siku moja, umunsi umwe, Dawidi anakaa, arabaho. Wakati amekaa, yari yicaye, sanduku la Bwana, isanduku y'isezerano, ikatekwa na Wafilisti. Isanduku y'isezerano yatwawe na Filistia. Hapa kuna kitu nataka nikwambie, kuna ufunuo wa Mungu hapa. Hano hari ikintu ngoma ndakubwira cyane uhanuzi. Sanduku kutekwa, iryo sanduku rigiye, ule uwepo wa Mungu ukaondoka, ubwiza bw'Imana buragenda. Kilichofanyika nini? Icyakoretse niki? Daudi anasononeka, Dawidi arababara, maana uwepo wa Mungu hakuna tena katika ubwiza bw'Imana muri Israeli. Kwa sababu gani? Kandi ni kubera iki? Sanduku la Bwana, ni kubera ko sanduku y'isezerano yakuweho. Nichambue sanduku ilikuwa na vitu vingapi?
Ndani ya ile sanduku, muri iryo sanduku mulikuwa zile mana zilizoliwa. harimo ya manu. Ndani ya ile sanduku, muri iryo sanduku mulikuwa fimbo ya Haruni iliyokuwa inachipua maua. harimo inkoni ya Aroni yari ifite amashurwe. Ndani ya ile sanduku, muri iyo sanduku mulikuwa vile vibao vyenye amri 10 za Mungu ambazo ni sheria inaongoza dunia. Haleluya, amen. Daudi akasema itafanyika nini? Dawidi aravuga ati nkora iki? Mungu akaruhusu majipu. Imana ituma ibihute. Wakapigwa na majipu. Abafilistia bategwa n'ibihute. Wakasema kinachosababisha majipu haya, bati igitumye hazi ibihute ni kwa sababu ya hii sanduku. Ni kubwino sanduku. Tuirudishe, dusubizeyo. Wakainyanyua. Barayiteru. Wakati sanduku inakuja, igihe sanduku yaza, Daudi akasema, Dawidi aravuga, ni nini nifanye kwa Bwana? ati nokora iki ku Mana? Daudi akaanza, Dawidi aratangura, Mana uri Imana. Akaanza kusifu Bwana. Aratangura gutazira Imana. Wakati anasifu Bwana, igihe yatazira Imana, mke wake, umugore wiwe, yule binti aliyepewa na Sauli, wa mukobwa yahabwa na Sauli, akawa anachungulia dirishani. Arahengereza mu idirisha. Akasema mfalme Daudi amechanganyikiwa. Aravuga ati Dawidi yavangiwe. Angalia mfalme anacheza ovyo. Dawidi yavangiwe ariko aratambuka ashaka. Mpaka hivi ninavyozungumza na wewe, kugeza no munsi mvugana na wewe, maneno yule mama aliyotamka amajambo ya mugore yavuze yalisababishaga asipatage mtoto, byatumye ataronka umwana. Sikiliza nikwambie, reka ndakubwiye, unaweza kumuona mchungaji hapa, wobona umwongere hano, wewe ukaona mmelingana kimo, wewe ukabona ko mureha au umemshinda mwili cyangwa umusumba mubiri, lakini bado ana neno anaweza kutamka juu yako na likakupata kwa. Ariko hari ijambo yovuga hejuru ubuzima bwawe. Mimi wanamwambiaga hata mke wangu, jewe murambwira umugore wanje, Mungu amekuleta kwangu uwe baraka. Imana yakuzanye wanje ubumugisha. Wewe usiwe kwangu kama laana. Ariko ntube kuri jewe nk'umuvumo. Hata mke wangu nina neno la kunena na likampata. Maana mimi ni kuhani, nimepakwa mafuta na Bwana. Kubera ko nasizwe amavuta n'Imana, n'umugore wanje ari jambo novuga rikamufata. Naomba unisikilize vizuri. Nago munyumve neza. Maana wamama wengi hapa ndipo mnapofeli. N'abamama benshi haramunanirwa. Wengine mnaolewa na watumishi. Harabandi murongorwa n'abakozi b'Imana. Zamani kera ndio wadada walikuwa nasema mimi sipendi kuolewa na mchungaji. Kera niho bavuga ngo sinkeneye kurongorwa n'umwungere. Kubera iki? Walikuwa nasema sisi wachungaji bavuga ko twabungere tunakulaga Matayo, tufungura Matayo, tunajifunika Luka, tukifuka Luka, kumbukumbu la Taurati, ibyagezwe, tunakumbukia mateso. Hama tukinovora amagogwa. Hesabu, hama iguharura, tunahesabu maisha yaliyopondeka. Hama tugaharura ubuzima bupondekanye. Mwanzo, mu itanguriro tunaangalia mianzo ya matatizo. Tukaraba itanguriro ry'ingora. Amen. Utasikia mimi siwezi kuolewa na mchungaji. Ubati Yesu nirongwa n'umwungere. Lakini siku hizi ariko muri no minsi hata makahaba wanatafuta wachungaji. N'abamaraya bararondera abungere. Soko la wachungaji limepanda. Kubera yuko abungere. Ni kwa sababu gani? Ni kubera iki? Tumekubali kukaa nyumbani mwa Bwana. Nuko twemeye kuba mu nzu kwa data. Na nataka nikwambie, nagomba ndakubwira, mchungaji yoyote umwongere wari wese anayetaka kanisa lake lisogee, agomba ku ishengero ryo rigenda, awe na muda wa kukaa nyumbani mwa Bwana, agira umwanya wo kuba mu ngoro kwa data. Ukiona kila saa mchungaji yuko kwenye vibao, ubonye umwongere ari mu kabari iminsi yose, nakupiga hiyo akina dame nakupiga hiyo tinawukubise ati nakusanya wote ati ndariye byose, nimemkusanya, unaona ati n'umugore wawe ndamufashe. Anacheza ludo huko, kwani ludo ni ludo hivyo ludo kede te gatandatu ati turabona ati ndakumara, ana muda hata wa kuomba, ati nta n'umwanya afite wo gusenga. Anatoka hapo, hama kava ngaho. Karata ziko wapi? Karata unazungwa hapo, hari umuzungu wa kane hano, nganda sisi bibi na bwana, yani vitu vyote ibintu byose achukue muda wa kuomba kugira ngo fate umwanya wo gusenga, muda wa kusifu Bwana, cyangwa guhimbaza Imana. Ndakunda cyane Paulo na Sila, ndakunda Paulo na Sila, bari mu ibohero, waliomba maombi yote, barasenze amasengesho yose. Ombi ya mwisho, isengesho rya nyuma, inaitwa maombi ya kufunga mlango, isengesho ryo kurangiza, ombi ya kusifu na kuabudu, ni isengesho ryo guhimbaza no gutazira. Siri nakupa sasa, iyo ni banga. Ukiona mambo yako hayaendi, ubonye ibintu byawe bitagenda neza, ntusenge, anza tu. Uzobona ibintu byawe bigenda neza. Hallelujah. Amen. Daudi
Daudi anafurahi, ananezerwa. Ngoja nikupe maandiko, naenda kumaliza. Ngoma ndangiza, ngoma ndaguhibye. Ukisoma Nyakati wa kwanza, usomye gusubira mu ngoma 15:16. Daudi anasema hivi. Daudi aravuga, anawaambia Walawi makuhani, abwira abalewi, wakati ati mugihe na wenu atakapoenda kusifu Mungu, mugihe emisore yanyu izogenda guhimbaza Imana, na vyombo, mbagende batwaye ibikoresho. Wona sifu Mungu tu. Shida ni nini? Worashima Imana gusa, urazi ngorane. Unakuta mtu anapiga drums, ni mpigaji mzuri. Usanga umuntu avuza ingoma neza, lakini ni mzinzi. Ariko numaraya. Haleluya. Amen. Mpigaji mzuri wa keyboard, umuvuza neza cyane piano, lakini ni muongo. Ariko numubeshi. Mpigaji mzuri wa gitaa, uvuza neza gitari, hataki kutulia kanisani, ariko ntashaka gutuza mu ishengero. Amwambia mchungaji, kama mtu nipandishia bei, abati je mutandugirije amahera ya gafu ndagiye. Naomba unisikilize vizuri, nago munyumve neza. Dawidi alikuwa anapiga kinanda, yaravuza igikoresho gicurarangisho, akavuza igicurarangisho. Wakati anapiga kile kitu, ariko aravuza, watu wa mapepo wanadondoka, abantu b'abadaimoni bakagwa hasi. Unataka nidhibitishe hilo? Wakati Sauli amepandwa na roho chafu, igihe Sauli yinjirwamo n'impwemu mbi, ulisikia aliokewa mikono na Daudi? Wumvise yuko yarambitswe kubiganza na Daudi. Bagiye Betlehemu, katika nyumba ya Yese, munzu kwa Yese, kwa Isai, baza n'umuntu aje atoe roho chafu ndani ya Sauli, kugira ngo akuremo impwemu mbi muri Daudi, muri Sauli. Alienda kuleta ni nani? Ninde yazanywe? Daudi alifanya nini? Daudi yakoze iki? Yaracuraranze, akaimba wimbo, araririmba ururirimbo ambako kwenye Zaburi ya 23, ururirimbo ruri muri Zaburi ya 23, wati uhoraho niwe mwungere wanje, sitopungukiwa. Ati sinzokena. Yeye Mungu eti Imana atanilaza utazonjamika kwenye majani mabichi, kuchanya tugasi utotahaye. Kandi aravuga ngo, mstari wa 5, umurongo wa 5, anasema hata kama maadui zangu, aravuga ati naho abansi banje wakaniwekea meza, naho bonse hameza ninjye, lakini kikombe changu kinafurika mateso, ariko iyo igikombe canje kirasesekaye. Lakini anamaliza mstari wa 6, kandi agaze umurongo wa 6, hakika ati njukuri wema, ibyiza na fadhili n'imbabazi za Bwana byimhoraho zitanifuata bizonyomako siku zote bizonyomako za maisha yangu. Piga makofi kwa yule Bwana. Wahi kupiga makofi basi. Wahi kupiga makofi. Haleluya. Amen. Ukija kwenye Nyakati wa pili, ugiye mu ngoma 2 igice cya 29 mstari wa 30, umurongo wa 30, mfalme Ezekia anawaambia watu hivi, abwira abantu gutya, mumsifu Mungu, mushime Imana kwa maneno ya Daudi. Mushime Imana majambo ya Daudi. Huyo Ezekia ni nani? Ezekia ninde? Ndio yule Ezekia aliyepelekewa unabii na Isaya. Ezekia ni watwawe kubuhanuzi na Isaya, kwamba atengeneze mambo ya nyumba yake, bambwira ngo naringanize ibyo mu nzu yiwe, muda wake wa kufa unakaribia, ko hari ageze kwa chikana. Ni nini kilichofanya Ezekia asife? Ni giki cyatumye Ezekia adapfa? Ni mambo mawili makubwa, ni ibintu bibiri bikomeye. Jambo la kwanza, icyambere, wakati Ezekia anaingia kwenye ufalme, igihe Ezekia yaba umwami, alikuta milango ya makanisa imefungwa, yasanze imiryango y'amashengero yarugawe, akafungua. Ezekia yugurura amashengero. Jambo la pili, icyakabiri, akawaambia Walawi wasikimbie, abwira abalewi ntibiruke, waanze nyimbo za maabudu, batangure adoration yo guhimbaza Imana no kwitazira. Ubonye igihugu cyawe, kiongozi wa nchi yako, ubonye umurongozi w'igihugu cyawe, watu waombe Mungu, adashaka ko abantu basenga, mubamuguwe n'akaga. Amen. 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 Nimekwambia hapo kuna mambo mawili makubwa. Niko nakubwira ibintu bibiri bikomeye cyane. Jambo la pili, icyakabiri, hiyo point yangu ya 3. Icyakabiri mucyo cya gatatu nyene, kuna muda wa kumfanyia Mungu ibada. Kugira umwanya wo kugirira Imana. Ukisema ibada ni nini? Mvuze gusenga ni iki? Makoraniro. Hallelujah. Amen. Nazungumza na watu wa Mungu. Mvuga n'abantu b'Imana. Leo Ijumaa ni siku ya kusifu Mungu na kuabudu. Uno munsi n'umunsi wo gutazira no guhimbaza. Lakini unavielewa? Ariko urabitahura? Ibada ni maabudu. Ikoraniro ni ugutazira. Hallelujah. Amen. Wakati unaabudu Mungu, igihe utazira Imana, liache kanisa la Mungu liingie ndani. Reka ishengero ry'Imana ryinjire ibwina. Wakiingia ndani, binjiye ibwina, watafute vitu vile vyako sirini, barondera ibiri mu ibanga. Katika maabudu, mu gutazira Imana, nasema hivi, Biblia iravuga iti, wakati wa sifa,
igihe cyo guhimbaza Mungu anaonekana anatembea. igihe cyo guhimbaza Imana iragenda genda, ariko igihe cyo gutazira Imana iramanuka, anaanza kujibu, Imana itangura kwishura. sasa unakuta mtu anaabudu Mungu Hamugasanga umuntu ariko atazira Imana yayuza afata impuzu. Kuabudu ni nini? Gutazira ni iki? Kuabudu Gutazira wenzetu, bene data kuna watu wanainua mikono, hari abantu bishikana bakaduza amaboko. haleluya, Amen. lakini kuna wengine anafanya cross kuna, Hari umundi afukama anaweka hiki kipaji cha uso wake, agashiraho mu nyonga hiwe hasi, anaweka chini, akarambarara, anainua mikono tena, akaduza amaboko kandi anasema mtakatifu, akavuga ati wera, mtakatifu, akavuga ati wera, anashuka tena, akongera akamanuka. sio kama vile wanafanyaga Waislamu, ndio mwa mnachanganya. Ibisi bijya by'abasilamu bakora nibyo mvangirwe, bo bakora gutya. Angalia utofauti wote. Raba Allahu akbar. bobo nuko bakora. Sasa jiulize, anasema hivi, Ibaze avuga gutya, bavuga ngo salamu alaykum. sasa huko anasalimia nani? Hariya Na huko anasalimia nani? baramutsande na hariya baramutsande. Mimi nafanya hivi, Je nigirira gutya hama nkaduza icyubahiro cy'Imana. lazima uelewe. Nibyo bitandukanye. Unakuta mtu mwingine kanisani wakati wa kuabudu, Ugasanga undi muntu mu gutazira Imana mu ishengero ndio wako kuchokoza watu kanisani. ni umwanya wo kugenda genda. Wenzake wako wanaabudu Mungu, Abandi bariko batazira Imana, wenzake wako serious na roho, abandi bari concentrate n'ubwiza bw'Imana. Akereka abantu. wewe ni mjinga nakwambia. Wewe nta bwenge ufise, Hauko sawa. ntabwo ukwije. Huo ni muda special juu ya Bwana. Uwo ni umwanya ukwiriye wewe n'Imana. Amen. Wakati nimekuja hapa nilisikia vitu vya mbinguni. Igihe naje hano numvise ibintu byo mwijuru. Ukitaka mimi nilainike na mbingu zifunguke mapema, Ugomba je ko ijuru ryuguruka. kushusha utukufu wa Bwana. Gira ibintu byo kumanura ubwiza bw'Imana. Leo makanisa mnabaki mnaimba nyimbo zenye hazina hata Mungu. Amashengero menshi baririmba indirimbo zitagira n'Imana. Sikia wimbo. Umva ururirimbo. Ibrahimu shuka sema na watoto. Sasa si tunaongea hivi uwimbo. Ururirimbo Ukiimba Ibrahimu shuka sema na watoto. Ibrahimu manuka uvugane n'abana. Wewe huo wimbo unaelewaje? Wogo ruririmbo urutahura gute? Aburahamu amanuka avugane n'abana. Aburahamu ni wimbo wowote ambao ulitaji jina la Yesu usiumbage hapa kanisani. Indirimbo yose itavuga ubukuru bw'Imana cyangwa izina rya Yesu ntajyo ndirimba mu ishengero. Huko Kigoma nina wimbo ambao unabeba mkoa sasa hivi. Hari Kigoma arafite ururirimbo rutwara intara yose. Mungu wa Enock anafanya mambo ya kushangaza watu. Aba ngo Imana ya Enock ikora ibintu bitangaza abantu. Haleluya! Amen. Kaa nyumbani mwa Bwana. Cara munzu kwa data. Uwe na muda wa kusifu. Ugira umwanya wo guhimbaza. Uwe na muda wa kuabudu Bwana. Ili mbingu za Bwana zishuke. Kugira ngo ijuru ryururuke. Haleluya! Amen. Yako mengi. Maandiko tu ya hiyo. Hariyo menshi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mwanamke Msamaria anakutana na Yesu. Umusamaria kazahura na Yesu. Anamwambia sisi tuliambiwa tuabudu katika ile milima. Aramubwira ati twe twabwiye guhimbariza hariya. Yesu aramubwira sasa hatutoabudu kule. Ati ubu nitugihambariza hariya. Ati duhimbariza Imana hano. Haleluya. Hano. Maana saa inakuja. Kuko igihe kiraje. Ambao waabudu halisi. Aho abahimbaza by'ukuri. Bikwiye yuko bahimbaza Imana mu mpwemu no mu kuri. Hauchanielewa. Ntabwo urantahura. Mwandishi wa kitabu cha Ufunuo. Uwanditse ibyahishuriwe. Igice cya 4. Yohana anapata ufunuo. Yohana aronhishurirwa. Mungu anamwambia Yohana panda mpaka huku. Imana amubwira ati duga. Wakati Yohana anapanda, igihe Yohana alikuwa anaduga, aliona mlango unafunguka. Yarabonye umuryango w'uguru. Wakati Yohana anaingia ndani, igihe Yohana yinjira ndani, aliona kiti cha enzi. Yabonye intebe. Aliona vile viti 24. Abona abakuru bengi binabane. Aliona ule upinde wa mvua. Abona igihuzu gikwiye hose. Aliona kinara cha taa 7. Abona ibitereka kwa matara 7. Kuna mambo mazito kuchambua hivyo vitu. Hari ibintu biremereye cyane gusobanura ibyo bintu. Ukisoma kwenye Isaya sura ya 6. Usomye Isaya 6. Huku kwa Kirundi mnasema ibinyabugingo. Wenye uhai. Wale wenye uhai. Ibinyabugingo. Wale wenye uhai. Bijya binyabugingo. Ukiwaangalia vizuri. Iyo barabye neza.
kuna waliokuwa na mabawa 6, hari abafite amababa 6 tubareke hawa waliokuwa na moyo wa kusifu. Fata ababari bafite umutima wo gutazira, bari bafite amababa 2 ambayo yalikuwa yanafunika, yarafutse, lakini walikuwa na mabawa mengine, ariko bari bafite andi mababa 2 kugira ngo baguruke. Bari bafite ayandi 2 kugira ngo bahimbaze batazira gusa. Amen. Na kwa nini kuna vitu muda unitoshe, tutoke hapo nimalize point. Point yangu ya mwisho, maana nataka kuchambua hao kwa nini wawe na vile yale mabawa 6. Nagomba nsobanure ayo mababa 6 icyo bisobanura na kijya gitsibo cyabo. Na hizo ni sura Yesu, wale wenye uhai 4 ndio sura Yesu ameonekana nazo duniani. Kandi bajya binyabugingo 4 niyo shusho Yesu yabonekeye ko ngaho ku isi. Mtu akikuuliza, umuntu akubajije, umwambie hivi, sura Yesu alizoonekana nazo duniani ni zile za wale wenye uhai wangapi? Amashusho Yesu yabonekeye ko ngaho ku isi ni bya binyabugingo 4. Ile sura ya kwanza iliyoonekana, ishusho ya mbere yabonetse ilikuwa sura ya simba, yabonetse nk'intare, na ndio maana aliitwa simba wa kabila la niyo mpamvu yiswe intare y'umuryango wa Yuda. Haleluya. Amen. Kuna sura nyingine aliyoonekana nayo, hari indi shusho Yesu yagaragayemo, alionekana kwa sura ya tai, yabonetse nk'inkukuma, ndege mwenye maono akiwa juu sana ndio anaona, n'inyoni ifise yerekwa rirerire cyane ari hejuru cyane ntiyabona hasi. Na hayo mabawa ya tai, kandi ayo mababa y'inkukuma, watu wote walijua fimbo ya Musa ndio ilipasua bahari ya Shamu. Abantu bari bazi ngo ni ngoni ya Mose yasatuye amazi. Yesu alikuja, Yesu yaraje, Yesu yashize amababa y'inkukuma hejuru y'ikiyaga gitukura. Israeli barajabuka. Hebu wewe chukua tu mfano, fata karorero, bahari ina kina chake, uruzi rufise ibenga idamba ryayo. Unaelewa huo utaalamu wa Mungu? Murumva ubwo ubwenge bw'Imana alichokifanya, icyo yakoze baada ya kutandaza yale mabawa ya tai, amaze gusanza ry'amababa kwa macho ya nyama, ku maso y'umubiri, tuliona mchanga umetoka chini, twabonye umucanga uva munsi uduga hejuru. Unaelewa usiokuwa wa kawaida. Imana ifise ingene ikora ibintu tutotahura. Ndio maana unaweza kukuta mtu ni maskini hana kitu, lakini kesho yake akawa tajiri. Niyo mpamvu usanga umuntu musaki akenye ejo hama gatunga. Mwisho cyanyuma, uwe na muda wa shukrani, ugira umwanya wo gushima Imana. Wakristo wengi hatuna muda wa shukrani. Abakristo benshi nitugira umwanya wo gushima Imana. Kuna watu wako hapa wanafikiri wanapumua kwa nguvu zao. Hari abantu bari nga bibaza ko bahema ku nkomezi zao. Simuko humu, ni muri ngaha. Simuko humu, ni muri ngaha. Maombi yako yamebaki tu kwenye kula. Amasengesho yawe no gufungura gusa. Ugali ushafika mezani. Baba Mungu, tubutsima bwashitse ati Mana data, hezagiriza injya tuwe wachache kugira ngo zibe asiongezeke mtu mwingine, ntihongerekane undi muntu. Maisha yamekuwa magumu hapa Burundi, ubuzima mu Burundi bwazimbye, maharage yamepanda bei, ibiharage byazimbye, mchele na wenyewe umepanda bei, umuceri nawo wazimbye. Kwa hiyo tuwe wachache wa hii familia kugira ngo muno muryango tuwe bake. Ndio maombi aliyobaki nayo, ayo niyo masengesho dufise, si ndio? Si uko? Si kuna wamama wako hapa, ntihareba mama ngaha ameinjika maji ya ugali, amazi yo gucumba ubugari. Hodi mama, yumvise hodi mama Kabibi, mama Kabibi hodi. Wanaongezeka. Wewe mtoto, leta maji mengine, nitaka niwahi kuwaogesha. Kumbe alikuwa maji ya ugali. Tizana yo maji yandi twongere amazi yo kozima. Rekiyongeso. Mungu anakupa ili wengine tule wenye hatuna shamba. Imana yaguhaye kugira ngo abandi dufungure twe tutagira umurima. Mpe Bwana shukrani. Amen. Haleluya. Amen. Ukipata ujauzito wengine hawajapata, uronse imbanya abandi batararonka imbanya, ntuvuge ngo bo nta mana bafise. Ili yule mtoto anayekuja kuzaliwa, Imana yaguhaye awe na muda wa kumpa shukrani, kugira ngo uwo mwana aze ashime Imana. Ukiwa na sauti nzuri, ni waba ufise ijwi ryiza, usione wale wengine wenye hawana sauti nzuri ukawacheka. Ntubone bajya batafise ijwi ryiza hama batwenye. Kwa mfano wa Mungu, nabo bari mu musho y'Imana. Haleluya. Ukiwa wewe ni mrefu, nimba wewe muremure, usituone sisi wafupi kama hatukuumbwa. Ntutubone twe bagufi ko tutaremwe. Tuliumbwa. Twararemwe. Ukiwa wewe ni mrembo dada, namba wewe mwiza cyane, usione wale waliokuta kama soko limeisha la uumbaji kama abandi basanze isoko yaheze. Haleluya. Ko bataremwe neza. Amen. Hawa watu wote, abantu bose Mungu aliwaleta duniani, Imana yabazanye ku isi ili wengine kugira ngo abandi babe umunezero wao. Wewe mpe Mungu shukrani. Wewe hereza Imana icyubahiro. Mungu akikutendea jambo, Imana igukoreye ikintu, rudisha shukrani kwa Mungu.
subiza ishimwe ku Mana. Ilikuwa sababu ya 4 iyo niyo mpamvu ya Daudi 4 kusema Daudi yavuga nitakaa nyumbani. Tindoba mu nzu kwa Hiyo data. unaipata kwenye Zaburi ya 136. Ivyo ni Zaburi 136 mstari wake wa kwanza. umurongo wao wa mbere. Utaruka mstari tena wa 26. Ukasimba ku murongo wa 20. Hallelujah. Amen. Mukiwa na moyo wa shukrani, mufise umutima wo gushima Imana, Mungu atawatendea mema. Imana izobakorera byiza. Muangalie tu. Murabe gusa. Mimi ninaifahamu kiasi kidogo 3-in-1. Jendazi gatoya 3-in-1. Maana wakati mmeanza kusali asubuhi, aho mwatanguye gusenga mu gatondo, nilikuja na timu yangu hapa. Baraje n'umugwi wiwe hano. Mukaniweka sehemu moja hapa. Haja hari Trebeka hariho guest. Tunataka kuanza kusali asubuhi. Twambwira ati tugomba dutangure gusenga. Hatukuacha watu kama hawa. Ntago twasiza abantu nk'aba. Kama Ijumaa iko hivi. Namba kwa gatanu ari gutya. Sasa ni hatari. Kwa Mungu ntimumva kuko bitaye ubwo. Uwezi kumpa Mungu hata utukufu. None ntiho Imana icubahiro. Hallelujah. Amen. Kupata watu. Kuronka abantu ni jambo la kushukuru Mungu. Ni kintu cyo gushima Imana. Kila ukishiba ni wajya ugahaga. Bwira Imana ati urakoze. Hallelujah. Amen. Usifikiri kwamba ni kwa nguvu yako. Ntugire ngo ni inkomezi zawe. Imana icubahiro. Na nataka nikwambie. Kandi ngomba ndakubwira. Shukrani ni hitaji kubwa. Kandi gushima ni umutwaro ukomeye cyane. Kushukuru Mungu. Gushima Imana ni hitaji kubwa. Ni umutwaro. Maana najua unaweza kufika hapa. Ndazi ko ushika hano. Timana data. Nimepungukiwa simu. Tinabuze telefone. Mana data. Sina pesa ya kunipeleka chuo kikuu. Nta mahera kuja muri university. Lakini badilisha sasa. Ariko hindura. Njoo hapa kanisani. Ngwino mwishengero. Imba wimbo wako wa sifa. Ririmba indirimbo yo guhimbaza. Ririmba indirimbo yo gutazira Imana. Ubwira Imana. Ninakushukuru. Tindagushima. Kwa sababu kubera ko nimepata mume wa maono yangu. Kubera ko naronse umugabo wirekwa ryanje. Kandi atanu umufianso ufise. Nimepata mume wa maono. Naronse umugabo mu ndoto zanje. Hallelujah. Amen. Ukimaliza hayo maombi. Uhejeje amasengesho. Kama wewe ni binti. Namba wewe uri umukobwa. Nenda kanunue suruali. Genda uguri pantaro. Hallelujah. Amen. Nunua suruali yako. Genda uguri pantaro yawe. Ya mwanaume unayemtaka. Y'umugabo ushaka. Namba ari munini cyanye mutoye. Iweke chumbani kwako. Genda uyishire mu cyumba. Alafu wewe unamshukuru Bwana juu ya ile suruali. Uzufata iyo pantaro ushima Imana. Unamwambia Baba. Ubwira Imana. Nakushukuru kwa sababu ya huyu mwanaume. Ndagushima kubw'uno mugabo. Hallelujah. Amen. Kama ni mvulana. Namba uri umuhungu. Nenda kanunue gauni. Genda uguri kanzu. Utaiangalia shape yake. Uraraba taye yo kanzu. Ya ile kanzu. Urabe ikanzu ushaka ubunini bwayo. Unamwambia Bwana. Amubwira ati Mana. Ninakushukuru. Ati Mana ndagushima. Kwa sababu ya mwanamke wa aina. Kubera umukobwa cyangwa umugore angana gutya. Hallelujah. Amen. Na Mungu akutendee mema. Kandi Imana ikugirire neza. Utembee katika hayo. Kandi Imana ikugirire neza. Katika jina la Yesu. Mwizina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Baba ninakushukuru. Mana ndagushima. Ninasema asante kwa siku ya leo. Urakoze kubona mugoro. Usa kanisa la 3-in-1. Kora kwishengero rya 3-in-1. Usa Pastor Patrick. Kora kumwongere Patrick. Endelea kuongezea afya ya kiroho. Umwami uzuza ubuzima bw'impwemu. Uwe pamoja nao. Kugira ngo ubane natwe. Mkono wako. Ukuboko kwawe. Ulifunika kanisa lako. Kugira ngo ufuke ishengero. Kwa jina la Yesu. Mwizina rya Yesu. Amen. Amen. Mungu awabariki.